Reka tuguhe ikaze kuri urubuga rwacu Amashya TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nyamuneka niba utarakora subscribe ku rubuga rwacu Amashya TV, turagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero tugiye kukugezaho byinshi ku makuru arimo aravugwa kuri Edouard Bamporiki ndetse na Gasana Emmanuel ndetse n'abandi benshi bari bafunzwe kuri ubu ngubu bamaze kurekurwa. Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abagororwa bari bafunzwe barimo Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse na CG retired Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Iteka rya perezida riha imbabazi abagororwa ryasohotse ku igazeti ya leta tariki 18 Ukwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa bahawe imbabazi barimo nabo bari bafungiwe muri igororero rya Nyarugenge. Tariki 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rubongereye ibihano byari byarahawe Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco by'imyaka 4, rutegeka ko afungwa imyaka 5 akanatanga ihazabu ya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Kuri Gasana Emmanuel, urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwakatiye CG retired Gasana Emmanuel gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Abahawe imbabazi bose barasabwa kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka ubushinjacyaha cyangwa se umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze rwahatuye cyangwa se rwahaba aho ubushinjacyaha bukorera no kumenyesha umudugudu, akagari, umurenge n'akarere byahaba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Hari kandi kwitaba ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwahatuye ho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi mu minsi cyangwa se mu munsi wagenwe n'ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya mu gihe cyose yaba ashatse gusohoka igihugu cyangwa se kujya hanze y'u Rwanda cyangwa se mu mahanga. Ibyo bigomba kubahirizwa ku wahawe imbabazi kugeza igihe yarasigaje cy'igifungo kirangiye. Iyo bitubahirijwe hari ubwo uwahawe imbabazi ashobora kuzamburwa. Iteka rikomeza rigira riti imbabazi za perezida zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira: akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka, atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka. Icyo gihe kandi uwambuwe imbabazi afungwa igihe cy'igihano cy'igifungo yarasigaje igihe yahabwaga imbabazi. Uretse abahawe imbabazi ku gihano bari basigaje, hari uwahamijwe igihano, hari uwagabanyirijwe igihano yari afite ariwe witwa PC Tuyishime Moise wari warahamijwe igifungo cy'imyaka 25 ariko kikaba cyagabanyirijwe kugera ku myaka 10 gusa. Ku yandi makuru twaguteguriye kuri uyu wa gatanu tariki 18 z'ukwezi kwa 10 2024 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira rya virusi ya Marburg. Inama y'abaminisitiri kandi yihanganishije ababuza babo bahitanywe n'indwara iterwa na virusi ya Marburg
yishimiye intambwe imaze guterwa mu kurwanya ikwirakwira ryayo, by'umwihariko umurava n'ubwitange by'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Inama y'Abaminisitiri yashimiye kandi uruhare rw'abafatanyabikorwa batandukanye mu gukumira ikwirakwira ry'iyo virusi. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje gukurikirana no guhangana na Marburg hashingiwe ku bipimo bifatika biva mu bushakashatsi bukorwa kuri iyi virusi. Abaturarwanda barasabwa kwitwararika no kubahiriza amabwiriza bagezwaho na Minisiteri y'Ubuzima. Ingingo ya kabiri, inama y'Abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda ku babusabye bujuje ibisabwa. Inama y'Abaminisitiri yemeje iteka rya Perezida ritanga imbabazi ku bantu 32 bakatiwe n'inkiko n'iteka rya Minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ku bantu 2017 bakatiwe n'inkiko. Inama y'Abaminisitiri yemeje amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gikora inkingo yemerera icyo kigo kugira icyicaro nyafurika mu Rwanda. Inama y'Abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Ubwo ni ingingo ya 5, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Zambia yerekeranye no kohererezanya abakatiwe n'inkiko yashyiriweho umukono i Kigali ubwo byari tariki 31 Ukuboza 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Angola yerekeranye no kohererezanya abakatiwe n'inkiko yashyiriweho umukono i Kigali, byari tariki 15 Mata 2022. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPEC yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere umukamo w'amata mu Rwanda. Icyiciro cya kabiri cyashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda tariki 6 Kanama 2024. Umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati y'u Rwanda cyangwa se Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda yo kongera urubyiruko ubumenyi bukenewe mu iterambere no kurwongerera amahirwe yo gutahana ku isoko ry'umurimo. Birumvikana yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda tariki 12 Nzeri 2024. Umushinga w'itegeko ryerekeye inshingano, umushinga w'itegeko rigenga imirimo y'ubuhanga mu guhanga inyubako, iy'ubuhanga mu by'ubwubatsi n'iy'ubuhanga mu kubara, kugena no kugenzura ingano y'ibintu n'ibiciro mu bwubatsi. Umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cy'igihugu kigenzura ibyo kwigisha no guteza imbere impuguke mu gutanga amasoko rikanagena imiterere y'imikorere yacyo. Ku yindi ngingo nanone tutarenza ingoyi ni ingingo ya 6 ivuga ko inama y'Abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Iteka rya Minisitiri ryerekeye pariki y'igihugu y'Akagera, ya Nyungwe, iy'Ibirunga mutubabarire, n'iya Gishwati ndetse na Mukura. Iteka rya Minisitiri rigena ingano n'imicungire by'akarere k'ubuhumekero ka pariki y'igihugu cyangwa ak'icyanya kamere. Iteka rya Minisitiri rigenga komite y'abaturage ya politiki y'igihugu cyangwa iy'icyanya kamere cya leta. Iteka rya Minisitiri ryerekeye icyanya kamere gitunzwe n'umuntu. Tariki mutubarire ni ingingo ya 7,
ivuga ko inama y'abaminisitiri yemeje politiki cyangwa se porogaramu n'ingamba zikurikira: gahunda yo guteza imbere ikoranabuhanga rigamije iterambere mu by'imari, politiki ihamye yo gutanga amasoko ya leta mu Rwanda, politiki y'imikino y'amahirwe, amasezerano y'ubufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Rio Tinto Mineral Development Limited yerekeye ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro, gukodesha ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugahabwa Izuba Cross Boundary Energy Rwanda Limited kugira ngo bwubakweho uruganda rw'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba azakoreshwa n'uruganda rwa BioNTech rukora inkingo mu Rwanda. Amasezerano yo gutiza ubutaka bwa leta buhereye mu karere ka Rubavu, sosiyete yitwa DP World kugira ngo ibwubakeho ububiko bw'ibicuruzwa. Hanyuma ingingo ya 8, inama ya minisitiri yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda bakurikira: Bwana Yachik, ambasaderi wa Ukraine mu Rwanda ufite icyicaro i Kigali; Madamu Lydie Hakizimana, uhagarariye inyungu za Repubulika ya Latvia mu Rwanda; Bwana Hassan Adan Hassan, uhagarariye inyungu za Repubulika ya Djibouti mu Rwanda. Ingingo ya 9, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Kasahan Kabede, umwe mu bagize inama y'ubuyobozi; naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafete Aurore Mimosa Munyagaju, ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Luxembourg; naho Agaciro Development Fund Mr. Kayinamura, umuyobozi mukuru Chief Executive Officer; naho Rwanda Cooperation Initiative RCI Madamu Patricie Uwase, umuyobozi mukuru ari cyangwa se Chief Executive Officer; umushinjacyaha mukuru NPPA Bwana Bonaventure Ruberwa, umushinjacyaha mukuru wungirije; urubuga nshingwanama rw'inararibonye z'u Rwanda REF Bwana Adolphe Shyaka Bazatoha, ugize inama y'inararibonye; Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin Bwana Jean Baptiste Sande, Accountant General; Bwana Jules Kasera Tegekimana, International Auditor General; Bwana Gerard de Mugabe, Head of Development Finance Development. Hanyuma dukomeje n'abandi bayobozi bashyizwe mu myanya: Bwana Athanase Twagirimana, Head of Investment Opportunities Development; Bwana Evariste Habimana, Head of Portfolio Oversight Development; Bwana Denis Dadju Habumugisha, Head of National Treasury Development; Madame Jeanne Mukangenzi, National Treasury Analyst; Madame Edith Mucyo, Debt Management Analyst; Bwana Evode Munyaneza, Deputy Accountant General; Bwana Keve Sebineza, Director General of National Research; Bwana Steven Biganiro, Director General of Capital Markets and Investment Schemes; Bwana Jonathan Havugimana, Director General of Non-Current Assets and Inventory; Bwana Fred Manzi Mukombozi, Director General of Budget Management and Reporting; Madame Diane Mbabazi, Budget Management and Reporting Analyst; Madame Christine Mukankundiye, Gender Responsive Budgeting Analyst; Madame Pascaline Mukarukundo, Budget Policy Formulation and Reform Analyst; Bwana Faustin Tuyisenge, Director General of Central Government Quality Assurance and Audits; Bwana Gratier
Kubwimana, Director General of Local Government Project Program and Special Audits, Bwana Gabriel Ntwari, Senior Data Scientist in National Development Plan Development, Madame Josephine Isugi, Civil Engineering Project Analyst, Bwana Ahmed Akasanti, Investment Analyst under Capital Markets and Investment Teams, Bwana Audrey Nziza, Civil Engineering Project Analyst, Madame Sylvie Isingizwe, Energy Project Analyst, Bwana Amos Shyaka Kazora, Water Project Analyst, Bwana Jean-Marie Sabato, Agriculture Project Analyst, Bwana Renodas Kazana Mana Yubahwe, Microeconomic Policy Analyst, Madame Rusi Nigena, Tax Policy Analyst, Bwana Elvis Cyubahiro, Planning Analyst in charge of Economic Cluster, Bwana Vincent Starter Kyaze, Plan Analyst in charge of Social Cluster, Bwana Arenge Ndahimana, Planning Analyst in charge of Governance Cluster, Bwana Theogene Mugero, Special Planning Analyst, Bwana Madame Francine Owimbabazi, Spatial Planning Analyst, Bwana Protégene Zigira Babizi, Legal Analyst, Bwana Tom Butera, Bilateral Development Finance Analyst, Madamu Olete Rioloze Mukamisha, Investment Analyst, Bwana Patrick Mutimura, Investment Analyst, Bwana Protégene Mutwarasibo, Investment Analyst, Bwana Are Olivier Kiruhura, Portfolio Performance Analyst, Madame Madeline Musaniwabo, Portfolio Performance Analyst, Bwana Gael Bertrand Kaitare, Business Support Analyst, Bwana Theoneste Nyodusenga, Business Support Analyst, Madame Suzanne Tuguta Bukele, Support Corporate Governance and Compliance Analyst, Madame Specials Mukanjishi, Deal Transaction Analyst, Madame Jessica Mwiseneza, Deal Transaction Analyst, Bwana Francis Sabyarimana, Risk Management Analyst, Bwana Sam Karamaga, Fiscal Decentralization Analyst. Naho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Madame Laisa Urujeni, Analyst, Crop Product Supply Chain and Markets. Muri Minisiteri y'Uburezi Mineduc, Bwana Jean-Claude Hashakineza, Director General in charge of Education Communication.